Hayibo, wewofethu nansi inkinga la. Nasi isigaxa sendaba sengifike cha ngihlalele lapha emkhukhwini wami. Ngingalangazelele lutho. Ngithola ucingo lapha lubuya kwensizwa lapha inkosi uKing Gcabashe niyamaziwa futhi angeke lo ngichaza okuningi ngayo. Iqhawe lapha lidini eliganunwabo nje nilibona bafuthi ninjene mina ngikazi ngimbone. Ugcabashe edine kanje umuntu oyihlekelayo niyamazi umuntu wamahlaya kodwa namhlanje hayi. Liyangifonela leqhawe ngesankahlu lingifonela nje ngiyalizwa nami emoyeni ukuthi hayi umuntu kwenze njani ofutheleke kangaka sixabene nalo ngoba akusena umuntu engithole ukumbona nje ngiyenzeni. Hayi mele ngifonela ukuthi hayi wemfowethu ngiyakuthinta nje ngoba i-channel yakhe inkulu sayibona ukuthi iyasebenza lapha iBantu TV1 ngithi hayi konjalo phunti uthi hayi mfowethu ngizokudinga mfowethu ukuthi uze la eduzane ngoba kunodaba engifuna ukulidlulisa mfowethu ungangiphethe enhlobo kahle ngithi hayi boqhwela lami kwenze njani ufuna ukugonyuluka hayi athi ya mfowethu kunento engishisayo lesifubeni ngithi hayi lalela cha ungakhululeka sikwisizini yokugonyuluka njengamanje wozogonyuluka sikwisizini yokugonyuluka hayi ngithi ke kuyiqhawe hayi no qhawe mfowethu ngoba ngiyakubona ukuthi ulaka liphezulu ngizozama ukuthi ngiphathe ozokwazi ukuthi wehlise ngalula ngoba iqhawe linolaka nje banibona nje mfowethu hayi ngaphatha nami nakho ke engifike nakho ngikona lo ukuthi ngizothi kumthiba ngoba phela lo muntu angagcina emongana amaqozo iqhawe kunento elizoyigonyuluka la qhola yebo mfowethu mfowethu angeke ngizokunikeza ithuba mfowethu ukuthi lento ode ufisa ukuyikhuluma kumina noma ungihlebela yona kancane ukhona eduzana ngeke ngize ngande ngomlomo ngeke ngize ngande ngomlomo mfowethu awutshela abantu ukuthi kwenze njani ulaka lungaka cha wemfowethu nginekhalo lana singadlala bonga ngakho konke kodwa mfowethu singadlalisani ngeingoduso noma singadlalisani ngeinto zethu zokuhleka mfowethu senginibe nokudumala kakhulu lapha uyangitshela umanene la eduze wakhe uPonkiponki waziwa ngePonkiponki ke lasemshwansi lesiphala lesa TikTok isona lesa ngithi uyangitshela ukuthi ube sefonelo lo mfana wakini lo mfowethu leyo nto ayingiphathanga kahle serious masikhombe mina mosofona ngithi lo angisazi wakambeje lo mfana lo kuthi uXolisana beje lo culayo usewumuntu manje oshelayo manje mfowethu angazi noma uthatha izimpi zethu manje bese uyifaka ebaleni kubantu engithandayo mfowethu uyabona kuncane ke lokho bese kubanga ngempela uma isefike la ngempela mfowethu la impela la koPonkiponki mfowethu sefuna mina impela ukuthi sixabane ngempela leyo nto mfowethu ngicela ukuthi uyikhuze yehlele ngezansi kodwa nangu uPonkiponki naye mfowethu angayikhulumela naye ukuthi uzweni mama ukhona eduzana ngicela nje ukuthi umphikise uGcabashe ngoba lento ngiyikholwa mina ngicela nje umphikise hayi ubaba ekhaya lapha mama uqinisile ngalokho akushoyo kunenamba yehlezi ngifonela e081 ngicabanga ukuthi yakhe uMbeje habe angilali ngisho ebusuku uMbeje uyafona uzongitshela ukuthi uyangithanda manje ngiyayibuza ukuthi mina inkulu indaba kwenzeka kanjani ukuthi ezotshela mina ukuthi uyangithanda because uyasho ukuthi uGcabashe akamfuni and uyakukhipha lokho kubantu manje ngizocela ukuthi ayeke lento ayenza ngoba phela egcineni ngizochitha umuzi wami lo ngithi ngiyawuzama ukukhanda hayibo kahle hayibo kuba ngangiphetha sikwenze nje lokho kahle hayi kodwa ngikholwa ngeke iqhala uzoyiphendulela ngeke uzoyiphendulela ubafu ngeke uzoyiphendulela umthi angikholwa kodwa ufela lento le cha mfowethu awamamagama nje engiwaqondisa mfowethu bayazi abafowethu kuyabulawana ngempela endaweni zabantu besifazane yonke mfowethu umuntu mangabe noma mfowethu umuntu ungamzondo kunjani kodwa uma usufike kuyingoduso usufuna ukubona ukuthi unjani cha mfana mawuba ufuna ungibona ngenqunu cha uzongibona ngenqunu ngiyasho nama hayi ngeke bafowethu ngeke ngazi ukuthi uMbeje uzotholakala kanjani ayiphendulele kulolu daba ukuthi uyafuna ingoduso yomuntu hawu uyangisukela mfowethu cha lokho okunye ubengakulwa izimpi zethu lezo zomgqumeni nezimpi zethu zengoma mhlambe noma bengilwa kodwa akazangicanule kanje mfowethu lo mfana ngifile eJosh Gong ngimfuna ngathi ngicela aphume sidlele lo sweet lelo ngimuza ukuthi uphethe esinjani ngoba ngangifika ngiphethe sami esimasimabele ayifelanga ke nayo inkabu kamkhulu sayihlaba sayisika amahawu wafika kangaphuma so yabona mfowethu uma isefike kuPonkiponki ke lo umanene angifuni uqamba manga mfowethu kofa umuntu hayi angimangali mfowethu ngifonela ukudinwe kangaka mfowethu angimangali yazi ngizindlela ofuthela kangakhona ukuthi inkulu indaba nami ngizwa nje ngiyasaba ungibona ngihamba ngigadiwe nje ngihamba neinkabi zami nje yabona mfowethu lapha nabafowethu ngitshela ukuthi mina
ngikhona le nginyathele khona. Cha futhi awunginyathelanga ukuthi nje ngifone sengidinwe ngahoxisa nje amazwi engiwakhulume kuwo ukuthi umoya wami usephezulu kakhulu. Cha futhi ayikho into engizizonde njengale ngoba noma ngingamfica lapha eThekwini kumbuso wamacingo ofike ngimsaze nje ngempama ngesenza senzila angithandi ukuthi afonelana noponke ponke. Into engizoyenza mfowethu ngizozama ukuthi ashintshe inamba ukuze ngiyibone inhloso yakhe ngoba mfowethu angifuni uqamba manga abantu besifazane bosilimazisa. Uyabona nguma esefika umuntu wesifazane cha usefuna ngibona ngiqhuzweke kumele ikhuzwe cha wakethi umfana somkhuza thina ngicela umkhuzi impela mfowethu lapho cha ngifuna uqamba manga impela ngeke futhi azabuye right engafika ukufika khona kodwa ukubuyela emuva ngeke abuyele emuva lolu hlelo njalo selithathile luzomlimaza manene ngicela nje ukuthi make waphinda ukufonela mhlawumbe ungazise ngoba ngicabanga ukuthi njengoba lento ngizama ukuyikhuza ngizama ukuthi naye lapho ekhona ayizwe ukuthi into engayithandanga kakhulu. Hayi mkhuze mama ngizokwenza njengoba nisho. Hayi cha sokhuza cha ungikhuzele mbeje angidlali uyabona ke kukhona izinto esingadlala ngazo angidlali ngalento le ngiserious kodwa isazolethe eqhaza ukuthi lizosho ukuthi ayibo mhlawumbe lisuke lifuna ukuyibuza le mpilo mhlawumbe nje ukumkhonza kodwa ke eqhawe nalo uzophendula mangabe sikwazi ukuthi silithole yabo ya sokwazi ukuthi mekuthi sikwazi ukuthi liphendulele ngiyabonga.